Kalempung yelek kai football na kebenta ki bala palat laipusan senam karta bala ai nam hauba badan riding do bam kuai hadwar blai ubala no seneng hakikam syaka ilaka sat sopen serdarship kum matabor acting serdar but secretary lapan ha perdano hak arfu khandai treg nai wing arja arpusan hamadan pensyat kurai. Hakani kesengi penha perda kaladan gajinya kunya keni nam la du jong gani kalempung hakaba ka latring o veteran football club kala job da argol la shigol persya ya ka sat sopen veteran football club. Kila dan berok pratli kikin hon kibele shim benta hakani ka lempung yelek kai football kabala sedang nado ka pratrek nai wing arja arpusan bala penlong da ka ilaka sat sopen serdarship hakajinya trelang bat kaseng samla sat sopen. Kala adu jonggani ka lempung kala yok kur lai po hajar tingka kasong pisa kat ba kabawan ba arpan kat san hajar tingka lem ki trophy. Lasam ru ya ki kusnam shimat syaki noilek kai hakaba ka kusnam player of the tournament kala let shoba pentingan lang lingdo ka latring o veteran football club best goalkeeper shoba Alan Eddie Roy Marbanyang ka side sopen veteran football club top scorer shoba Datho Sindram ka Maumlu veteran football club oldest player shoba Wiwon Kurba jong ka Klitschnong veteran football club but player of the match shoba Ricky Surong ka side sopen veteran football club. Hakani kesengi penha perda nolor ki noilam ka ilaka sat sopen serdarship seng sama sat sopen ki bahyeng uba BR ding do laydon lang ru do ba Tito Starwell Khan MDC Kasora uba MA Chalam SDO Kasora Civil Subdivision ki rangba snong naki snong mamarjan ki seng long kemi lem ki wei pan. Ini ki kendiak kayo beladap ya kan ka football iba live dar do belong wei na kinong ket kam snong jo ilaka sat sopen Jawab pesanam, pesak mati, alor senyang penhei, ilayano ilakit, yatim lang kesalang, habidang don, akan dia keselah petai. Kedai kesin peningkong nak kalian gila sopen ni pelong komiki football, yang kebaik rajin balai sansnem senang karta, kau ni omro ban penmak nabi, ya sih kena di pelon ini kam yang football, gila bedang jinduna hangi hangkai. Ngai sobawan penmang api, penumbat penum tau, bidang longkang kibriu, gila pentelat, ngai penuan syahmat, penpeni, banyak snok tilang, bidang la ban nang pentelun sisu nawai senam, sawai senam. Ai kupai kerpang rui kitim, aduk sang samla mumlu, kesang kemaus maju club, marai ke form youth club, sang samla museum, maki wei terter, kadang bapratli kitim, jabawan siam mentah, jai boleh lakhot kerpang. Ya baik kelam kentat yang kena kejikot jongi bagi si mentah. Tingingan skam mentah Islam ngidam pratli kitim. Ai kipor menawan misalnya pan penbuan sisu ngila upai kat pratli kitim. Ting dadan sibun kitim merkan. To ai ba kejinya dan lang jepi ba ibasakine ke football. Kenang petiam mak thai seorang bro kawai bat habaro wi benta ji football ki baik tremen ko pier kidan apo ka jela hane thai seorang bilang sai ye ki keluar Bami kemak suara kembali lagi saya kipor boleh no ni iba minta kipor ke football senang berpejak hai suara ngalai berubah setelah ban pet football setelah itu ke sports orang ini kerja sports dan kalau keba anu sembah bang ini veteran kiba yang ni kiba line up kiba apoi adu kan itu final match angin scam ba kani kajing ka jing poi jo pia do kani ka final kadi kajing elestom kajing lebha ya ka ya ki match local par kuwai do banga itna bawang pet ba wala kerta ka hamyat dei ngapet ba kibri kirang fit bha kirang ibyang bha banya kun madan bat nasrai kadai ka nuksa pa kajing ka yang ibaro to keep fit long kiba sumari dode kibala pet yaga kotor kia bagaimana kepat penangis kemba gajing ilakai hakani kelong keba itnat nitip berubah simla ada veteran tibun sim judon so gajing shot rai de ingis kemba kadai free and fair game pakai game lu kabangi barok ni yo bani pet yang sukna lang kung gajing kan mau in ya uniu rangba ubangin pat koi perkat ya kabau blay ulah sinno saladi bat ya kajing no senyang gedungi aka imlang kesalang
hagasnong hagatao bat hagarigatan hi borok kowe asuban ay burom sa isir ya kadorbar kabala jupenlong kung gini gitu namen ban kenmau iye burom ya girangba ibala judan ti ban no senyang aga kamsnong kamtao kalong kai kabadi ban ay gingero nama katien lu koong to kenmau ya kita ibala sencar halor jongpi baga jingle ka jongpi kalong bangimday ban klet no ya ki hibabahang hiba kita hiba landan tiba ni haka sencara kadar haka imlang salang ilano senyang isoban ay kublay ki bat nga dakit bo keruyang ru ya pi kibaye ngasem imem ki para bersa baru ki badan ke zingede bagi orang ba ublay nang kerku ya pi nang ay pi gamet ka bakot bakya ba mafiru na gayeng kasam ka jolti bakin mi kisamla kiramba ya kapakinelo senyang lang nakabanta banyak kit ya ba nakabanta di kam di babun hagasnong gatao bagagatan barok kowe ay kublay kerpang ki atli team ki balakoy sa final angay tilapan i kisak ki pong di jompi bawat hakikarta kiba hila hamno andai tidangla ya kaban maintain tidangla akan practice tidangla akan kilanet bakani baru kadai kamdei ka nakabanta ka banong banya simbenta ako gili tournament andai kadai lu gajing mentor nakabanta jompi hamtam hakakwait katya Palawan penulong ya kan ikat tournament nakabanta para dongi menuju para wakado ngade wasan na kisipara ngidan kagwingot sipara permentang isa sakang drum di kiai baro kilong kiting peniat di pesta jongle wa baru para dongi uniu ulaleno hakapor kabam dang jai bandan hakaneka slaperkai ndre kedai ke ikut di pria di Mumbai, ihap penpriang le kata, di ke bro kapangin le hari ni kapercaya, mungkin lupa keren nak bentakan yang gedongi di beri, dari kedai pria ke pasta gitu, panggil di priang gitu, dengan hai kublai ya sadar, ibarat penolong ini turnamen keba job aku akan tinggalan kejongi pakai skip kejongi aku apa iwan pan kejumbit dengan ini ban pelang ini ke turnamen tinggi akan terus September dan kema ban gila pedang tak basuhun tak basuh tenat tak basuh burom tak basuh kit dan berkata doa bagi ke turnamen ke gila pelang lagi pakam long ke basuh ban pelang ini ke turnamen kemudian kalau kamu keba sulit malu mana dari keba keba kia kata-kata dengan aga di kublai jadi sadar pakin nangla pan peniat sekemat naga bertanya ke negatornya ngai kublai ru ia kaseng sama saya sopen keba yomen jengi uwe kuba hidup pelong ya ketormen naga bertanya pan perusahaan lam yang tahu men jengi uwe kuba haka cricket tournament ketika Sangkur Diendo Memorial Cricket Tournament. Kemental atau kan sedang ngam sumi isu bakin ya di pelong kan di tournament. Ya galon kepala al kepat di sama saya sopen ke baju lapor sekapor saya pelong idan rugi di tournament bagi ai buram ya iba lihat RS lalu iba roster wel nongrum bagi wede ya termen ba ini sekwe juweru ibani a ya kading pensanam pensa buram ya kiba ya no yung sunyang benhei hakaneka tournament
John Ida top scorer selection Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.